روح النبي وآله وأصحابه خاصة ولروح المرحوم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. جاء خدا عز وجل آية كلمة يقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم خدا أمره پیغمبر خود يا محمد تبيج أويد مرناك ونجي درابن ونجي خلاصنا أويد لاقي والبيع وقت يا قاوة بدنا ونهار أبيات قال البرج عوال الدنيا إلى وقت خدا عز وجل İnsan halkını, insan adına sahiye ve ağlı ev dünya tecrübe ve bağladı. Yani dünya tamamen bu geldi. Belki de insanı satsari muammedir. Demek anam insanı kulübür. Yani ev emeği küçük hafta haşti sarıdığım yekser yer azeytim. Yani bırakamı ev bemirin. Khudâime Celle Celaluhu innel mevtellezî tefirru